Kongana kuna Bishop wa kanisa ya AIPCA kire diocese ya Meru na Kinyathira kanithiro izekene eta Joshua Kiranja Ntoingai na arombete governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia gutigira na gutongeria county ya Meru na Umurungu. Nkoroki Bishop Ntoingai nethiritwe akiromba governor Mutuma gutigira na gucokeria vision ya 2040 ya county ya Meru nikenda county ya Meru ikethirwo ikigwatira witi na mbere na gweta na mbere na gukura. Jeff enore na rogono kuinka yake nyuma ya Mutumanto Ithingia kunywa muma na kwa gavana wa Meru Bishop Kiranja Ntoingai na muriti otongeria bwawe ni bwithire bwina mwanya ju munene na bwakawira mwangaza na kinya nkuruki ethire akitheria rietora kanisa nuntu kawira mwangaza na arethirite akiria kanga ruko bunene kwenda tumenye araturari turu kinya Meru ria tutara kawira gavana ari Bishop itweregete Meru itaboya sana na yitho ina heshima ya antu bapurugu ati kanisa noelindi antu na bageta bwega lakini kulingana na mambo ya gavana alikuwa tumaira ya marumi kuruma tongere bangi kiburi wichiogeria ni twetere aibwe nyingi sana na nyama itame ingi uite iringa kare kunyoro Meru county itukwenda koroba nende nontu mwathani otethia we Reverend Mutuma ukwoyete kara Bishop nuko na botura etete uitethie Meru mwanka antu bone mbishe kanisa ndene Meru county na bone utongeria wa church ndene Meru county ni ara kinya Bishop ujo wa Meru ni diocese akoromba ngwataniro gatigati gatongeria nandi na kuga urumwe na ngwataniro nibyo bikareta witi na mbere aja county ya Meru. Tuwa political leaders inkominya MCAs beto afanya kazi ngumu sana abunge beto wa Meru bonde ibara ichiumite muno ntura tonere to kumakinira shibitagirite iturachiumite sana ntuba kanisa abunge beto seneta beto kitu kama hiyo kuona Meru taboya tukoroba nende nontu Mutuma kuya tumuwate nimbaru nikenda kwamba kulitangwe boya kitu moyo twarika miaka 3 miaka wetierele at least Meru yone ngui ite sarakasi yone ngui ite ndimbo kilingwene yone ngui ite kura kita na kuruma nganto bange yone ngui ite kwa anybody kila mtu yote awe maskini utajiri na kwa heshima ndene ya Meru county. Irombara ya Bishop ujo nande kire atongere bagi siasa ni kuriukia kiroto kia vision 2040 tokwa na devolution rai ni kipindi kebithatu ontu ngabana mbere tawa munya na itiche ngwira tutendene Meru county ikwa na barabara yetu ya Malaysia bikira lami na munyare kuma kreto ya na to andikire vision ya 2040 ura Meru ikethirwe kari ratuta making the Meru great nandi kuroba the incoming governor na kinya kreto ndinkona ari na rumwe ura watongeria ba Meru bara nene ura chukumanite nikenda Meru yumbochoka antu aya vision ya andikia 2040 ichokero nikenda Meru at least kinyare bati ukinya miaka utwitite bwe bokenda bwe 10 Bishop ujo ugite otongeire bakawira iburathirire nyontu bokwithire na rwikumiro rwingi na kinya nkuruki kulega gutia atongeria bangi Meru yetu yatere mwerekera ni yata direction nontu botongeire barwikumio muntu anenkero opportunity murungu nkai akatukire mwathani ndhiu akaria kiburi akaria kifua na akaria kiruma antu bangi na kwa nyebara atari china antu bangi mwathani akakwa opportunity tewa muntu mbere kwa opportunity kwibanga akiangurukie ku na kwana wakawere ni funzo kwa viongozi wote wewe kiongozi wa kanisa wewe mutongeri onthiguru wewe whoever mwathani akwa opportunity mitumire na njia heshima nontu ni funzo kwa viongozi wengine ile kiburi mwathani akwa na kiburi akwa leadership ambo tunya ume burabu ontheo ka thithia nyaba thabu thongi bukawa mbere metho yantu na kunyine kanthiguru so barabu othe baikanya kwa tongeri nthiguru tu itare wewe MCA wewe whoever ika kiburi nthe athantu aburukume tiwa muntu mbere kwa thanthe tukiya nthini ya thawa athanthe na heshima antu bange na kiburi ishe tuheshimu watu wengine. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.